Thutha wa wabici ya gutetera ihoto cia umundu ya ruhonge rwa URUMWE wa mabũrũri kurekereria ndumiriri ya gukumithia ruhonge rwa borithi guku bũrũri-ini ni undu wa kung'ethanira na arũrũngani undu umwe na kuonania kuri na ngahiha guku bũrũri-ini. Minister wa maundu ma nanja wa bũrũri Dagitari Alfred Mutua ni akumithitie ndumiriri iyo. I like to say a few things. Akiaria na andiki a mohoro, Mutua ni okirire mwaria wa wabici iyo Jeremy Lawrence ni gucabithia riboti iyo itari na uma na atathuthuretie kihinyo. So they're just throwing names and figures out there. You know, that is bad manners for an organization of such stature. That is really a high level of inefficiency and unprofessional work, because they need to do their own research before they come out issuing letters and statements that are basically full of misinformation. Reu Mutua augite ni mandikire URUMWE wa mabũrũri marua maguteta ni undu wa ndumiriri iyo na wakoria honge cia URUMWE wa mabũrũri ciehoga itigakururio ngahiha-ini rira tumurwo guku bũrũri-ini ni ngwataniro ya Azimio. Hii kwenda kuharibu mali ya serikali, hiyo sio maandamano. Huu ni mpango wa kuharibu na kuchoma Kenya ambao sisi hatutakubali. Na mimi nawaomba ndugu zangu wa nje kuambia kwamba nyinyi mnaposema eti kuna watu 23 waliuawa, wako wapi watu 23? Nipe majina yao. Mnaposema ati polisi wanatumia nguvu kuliko kawaida, hebu nionyeshe polisi wanatumia nguvu kuliko kawaida wakati hao watu wanachoma bidhaa na kuua watu. Wakati wanasema ati watu wameuawa ni polisi wameua, ulimwona alimpiga risasi huyo mtu akasema ni polisi amemuua huyu na huyu. Mutua ni oritie mabũrũri ma RURAYA mekirire atongoria ngwatanĩro ya Azimio mikana ya gucera mabũrũri-ini macio ni kwaga guthingata gatiba ya bũrũri na gutongoria mirũrũngano ya guthukangia indo cia muingi. Hawa watu wanaosema wanaandamana kuna shida, sio ati ni hali ya maisha imepanda, la, wanajaribu kuingia kwa serikali kutumia mlango wa nyuma. Wanajaribu kuleta vurugu eti ndio wakalishwe chini wapewe nusu mkate. Wanasema hatutaki nusu mkate, lakini nusu mkate wanataka. Theine wa ndumiriri ya Jeremy Lawrence yonanitie andu 23 ni moragitwo ni borithi na bũrũri ugumeirwo ni ngahiha cia gikiro kia iguru. Okaida-ini okau Mutua ni areganite na ndeto ati kuri na mĩario irathie na mbere gatagati ka mutongoria wa bũrũri Dagitari William Ruto na mutongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga igitongorio ni mabarothi a mabũrũri ma RURAYA. Mĩario ya Mutua yukite thiku imwe tu thutha wa mabũrũri 13 ma RURAYA kuria thirikari ethe kihonia kia naihenya kia mirũrũngano eno, kuona Kenya ingĩ ni magagite kumana na uhaguku wa ugitĩri na indo cia guthũkangio rĩrĩa mirũrũngano ya tabanio. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani.